Mari kita bongkar gosokan 1 bulan. Halo lur, assalamualaikum. Seperti biasa nyong agar gosok gue sebulan sepisan lur. Ini nyong bener-bener akeh banget. Emang nyong dodolan kelambi ya. Kadang asing seneng tak jio tak nggo dewek. Anaknya nyong bojone nyong. Bulane gue kelambi selemari gue medot-medot. Samene akeh gosokan gue nang lemari nyong gue si full lur. Bayangkan. Jadi gue anggar kelambine mlebu maring lemari kabeh gue ora bakalan muat. Anggar setiap balik kampung nyong selalu nggawa sekerdus tapi selalu nambah kelambine nyong kok bingung jane. Bayangkan anggar gosokan semene akeh digosok dewek. Masa dibayang anak nyong sih ora bakalan sanggup. Barbaran gue mesti kok banyak banget pertanyaan-pertanyaan sing nang komentar. Ini males banget sih. Mane dicicil, digosok apa kepriwe. Alhamdulillah ora perlu tak jawab. Komentar sing ora penting. Tak jawab gue komentar ngene bahas kita rewangi gosok. Nah, gue nyong dengan senang hati. Bakalan nolak nek nyong nasi garap rawi gosok, tapi ora usah lah ya lur, mbok rek keselen kene nyong garap lebok nawarin laundry kabeh. Iki tukang laundry nyong gue wis takon bae teh gosokanmu ndi ngene. Jajal tukang laundry mana yang menolak gosokan berkarung-karung. Sekali gosok gue bisa 60 kilo lur, bayangkan seberapa banyak. Jadi nyong gue dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gue kelambine amben dina ganti gue beda-beda lur. Muter-muter kayak gue tok. Kena anu saking akeh kayak gie mumet ndase nyong. Nah kayak gie ngasih gumoh lur. Nah nyong gosok tuk sekeranjang. Ya elah urung uli sekeranjang wis tepar keselen. Jadi nyong gue ora cocok nak kon dadi tukang laundry apa maning tukang gosok jan beboi banget. Kayak gie engko nak wis digosok gue uri mlebu meng lemari gue gelem semingguan lur karena lemarine nyong ngasih full ngenteni sat maning. Jangan ditiru yang kayak gini ya, tidak bagus. Besok juga nyong garap nyortir kelambi thriftingnya nyong lur garap tek dola. Saking nggon bae kayak nang ngarep dadi gudang palah jan. Enggane umah kok isine gombalan, tok blenger banget nyong ngasih jatak ndase. Di mek pegaweane gue wis ngos-ngosan disit wis pega disit. Iya apa ora lur? Wis Rika nyawang bae lah ya, ora usah komentar sing warna-warna. Komentar warna-warna apa kan orang rewangi anu percuma. Deleng natok lah ya, godek-godek. Soalnya kontennya nyong sing kayak gue ganu sempet tembus 1 juta viewers lho, Masya Allah banget mok. Dicap males ya ngono lah ora urusan. Penting bojone nyong ora protes. PTW nyong lagi gulung benting lur. Bojone ora dadi ket mau. Dan ini hasil 3 karung baju sing arep tak lebokna maring laundry lur.